Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course namteta hi kha hi vulavula hi Limpopo Poison na timhaka ta Zing, Zong na Zeng. Yeah, ta ri kha ni mi kherisa le a Fun Valley le, of course. Le ku na event ya the return of Limpopo Poison. So what's happening kahle kahle? Before hi vekela clip ya vona, you must understand ku Zing, Zong na Zeng yi le ku trending sweswo at the moment. Loko mo cheka TikTok it's trending. Laha ni vonaka na ku loyi hi ku hi yanga na ti-views to tala ku nga va ku ri yena a nga endla ku ri ze ri trenda ngopfu risimu leri. Very this part raw this one I think is the one la nga make sure risimu leri ze ri trenda ku fika la ri trendaka kona sweswo. If you can check everywhere it's trending. As you can see it's trending. It's trending 53 60 yeah I think hi yelwa nga le henhla hi nga n'wi komba a nga endla ku ri trenda ngopfu. Loko na un'wana laha a nga kuma more views mos what's happening na 72 but I think misolo nga le henhla le ku hi perspective ya mina ku ta ku ri yena a nga endla ku ri ze ri trenda ngopfu but this one also has a lot of views here. Okay, leswi kaze swi endla ku Limpopo Poison va fika va vula leswi le ka event liya. Ten years of investment. Never me, man, I hit it out. Yeah, never me, when I hit it out. Yeah, he says I give them my one. He passed them out to my mother. Okay, Bujo. Sa president ngano wa hanteka Sudia gaja kujelezi. Amesukura bata imbabi. I know I spoke gaja imbabi then is the prince. Oh, okay. Yeah. No. You know it's okay, you know. Kufika kama ina la swati kuomba ko ndala le ya kwi ene hikile ayo sungula aya ko hetelela ya famba isetho wa no kusa Mr. DJ So hi nga tivi leswi hosi ngo va dinga ku va challengeni vona sayiti ra vona va ngo a swa ha boho va humesa hi nga tivi ku swi ta endlisa ku yini ku mhaka leyi very very serious because hi tlhela hi vona president mayingana hi ti 19 ta September yi tlhela yi posta na swona posta hi ku Zing, Zong na Zeng as you can see there. So risimu leri le ku trendeni it's very very clear ri le ku trendeni. So we shall see ku plan ya vona ku nga ku ri yini maybe va nga maybe va kha va la ku plana ku tlhela va remixa again. We shall see ku plan ya vona i yini mara risimu ri le ku trendeni. Va na opportunity yo va endla swin'wana hi rona risimu leri le ku trendeni. Yi kuma yena mhaka leyi n'we mi nga swikolweni hi leri risimu ra n'wina lamakumu laha. A ni swi tivi ku ri ni ta endla yini hi mhaka ya ku ri ni fela ngopfu a ni swi tivi ku ri ni ta endla yini hi mhaka ya ku ri ni fela ngopfu ni karhele ti-Zing na ti-Zong na ti-zero ti-Zing na ti-Zong na ti-zero ni fela ngopfu